Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat, assalamu alaikum tuğanlar. Biz mına Oştun Maşina Bazar tarafında turabız. Sımıt Ocak'ta Kayradan ile Oskar çıktı. Oskar bugün Ayaş atasının atı menen uşulattın malumatını alalı. Öte buldağı jöndü bola oyla turgan at eken Karrager. Şunda içine kaçkası var. Öte mınандай taki at eken tuğanlar. Attın malumatını alalı. Oskar, daha bir jol assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Emi ukam Ayaş'tan atı çarttın bugün ha? O Ayaş'tan atın çarpan. Hem attın malumatın ber. At qanday at? Bul жаңасы aga. Bul dele жаңасы. O bul dele tuğanlardan geldi. He. Turgan at eken. Turgan at. O. Baya emi minilip жаңы үйрөнчүк. Kamera ile minilgen. Kamera minilgen. Bulak görelek bul dele. Jo, anınday görelek eştekesin. Tarbiyası bırak qanday emi? Baskan Tarbiyası жақсы эле. Bastırçı. Qaytar. Басыктары зор. Basığı жақсы. Buroloru. Burçu. Attın boyu 60'a жақын çıqabı. Чыгып калат ага. 60'a жақын бар екен ha. Бар, чыгып калат. Qanı qanday? Каны эми билбедик ага, аралаш болушу мүмкүн. Aralaş болушу мүмкүн. О. Ден соолугу жақсы. Ден соолугу жеп ичи жакшы. Буну азыр чабып неме болуп көрбөйсүң а? Жок, ичине туруп калыптыр ага. Бирок мында чуркаштары жеңил. Чуркаштары жеңил. Жеңил а? Караңыздар. Аттын туягына жаңы така калыпсыңар а? Жаңы такалап койду. Кроссовки кийгиз койду ага. Кроссовка жаңы Nike'дан. О. Оригиналынан. Арканкы эки туягы ак туяк. Дене мүчөсүн көрүңүздөр. Тишиң көрбөс ага. Азуарды сайдыбы? Азуларын сайганы. Так. Мына достор. Бастырчы. Кличкасы жок па бул аттын? Жок, кличкасы жок ага. Кличкасы жок. Кайтар бери. Мына туугандар. Карагер. Эми жакшы кылып тарбиядан бериш керек экен да дагы. Ооба, ал эми тарбиялагандыкы да. Бунун баасы канча болот эми? Оскар. Бунун баасына $2000 кеми бар деди. $2000. Ооба, $2000 кеми бар деп койду. Жакын жер экен да? Ооба, эми сүйлөшөт. Мына достор, $2000. Номерди өзүңкүн коесуңбу? Жок, ошо Айштамкын коюп коебуз. Коюп коебуз. Жатка билесиңби? Жок. 0779 экен. 033000 номерине достор чалып ат боюнча маалымат ала бересиздер. Мен алдыга дагы номерди жазам. Туура келгендер чалып $2000 болду. Карагер кашка. Сыны жакшы ат экен, сындуу. Тарбияны гана бериш керек болгандар, атты миниш керек. Болду, базарыңарды берсин.